إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتاخم ميري أرغد من ناكيغا ميوا حديثك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كبان رواية وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إدالوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله کے رسول محمد صلى الله عليه وسلم حديث قربي ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. حديث رواكربني إمام الترمذي رحمه الله تعالى. لبدأكم من حديث ما نبي صلى الله عليه وسلم بيان كتبني بنو إسرائيل باقاق ميهنجي متفس آفة زمانه می امتಗೆ ಮೀಸಕುನ್ನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಾನಕಂಗೆ ವಾಹಕ ಅದಿ ಏರು ಫಾವಾನುಗೆ ಎಕ್ಕಿಬ ಅನೆಕ್ಕಿಬಯ ವತ್ತರುವ ಫದಾಂಗ್ ಮಿ ಉಮ್ಮತಿಗೆ ಮೀಹುಂ ವೆಸ್ ಬರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಬ್ಯಾಗಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ತಬಾವೆ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂಗೆ ಗೊತ್ತಕ ತಬಾವೆಗೆನ್ ದಾನಕಂ ಎಫು ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಹತ್ತಾ ಇನ್ ಕಾನ ಮಿನ್ಹುಂ ಮನ್ ಅತಾ ಉಮ್ಮಹು ಅಲಾನಿಯ ಲಕಾನ ಫಿ ಉಮ್ಮತಿ ಮನ್ ಯಸ್ನಾ ದಾಲಿಕ. එබැමිහුන්ගේ තෙරේ මීහකු ඒනගේ මම්මය පාලුකො සිනේ කොෆිකම් ගාවානමස් මි උම්මතිගේ තෙරේ මීහකුස් මීහුම් වෙස් එකම තබාවිහේ. وإن بني إسرائيل بني إسرائيل باقاق ميهن تفرقت على 72 ملة، بأميهن هدها دي بيكا بهجن دي. وتفترق أمتي على 73 ملة، تمن كلك فانوكي مي أمي بهجن داني هديها تم ملة تم بيا كلهم في النار إهورها بيفاني نركاجي إلا ملة واحدة، إلا ملة واحدة إم بي منوي. قالوا أين صحابي دنوني يا الله كرسوله أيكم بيتوي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. تمن كلك فانا كصحابين كغتوغا تبي ميهم منوي. أما لبدأكم مي حديث قام بيان كدفني يهودنا نصارى إنك قدتكا مي أمتك ميستكون تباوكين دانكم فهو زمانوغا أدكي تميد أرغر من فن حقيقة ميدو أمتك زوانو خاصكو كافرونك قدتكا تباوالي بولو إباميون كيتا إفس كامنوا مانكي ආදාගේ කන්තත්තෝගේ ස්වභාවනේ ගෝලගේ ඉස්තට්ටෙස් කොල ජාෆුන්න ගොත එබෑමියුන්ගේ තෙරේ මියක ජාෆුන්න ගොත අලගොඩ මෙන්ගේ සුවාණු ජහම් මසකේ කරම් දෙනි එෆස් තාකුන් තාකුනු ජෙහෙ කුදි කන්තත්තෝගා තබාවුම මිය දලගොඩ මෙන් දාතන් අලගොඩ මෙන් එෆෙන්නනේ එහෙන් වෙහෙන් හදීසෙක්ගා මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවණි ලතත්තබිඋන්න සනන මන් කාන ක්බලකුම් ශිබ්රන් බිශිබ්. තෙබෑමියුන්ගේ කුරීගේ උම්මෙත්තෝගේ මීහුන්ගේ ගොත්තක තබාවානේ කෑවතකෆෝ කෑවතේ ذراعا بذراع مشكفو مشي حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. adi ke tebamihun gossa dobbage horav wadijjekam gawanama tebamihun ves gossa e horav wannane. qulna ya rasul allah, en sahabin dannone ya allah ge rasulay al yahuda wan nasara yahudinna nasaran heye ehido dannawani aadehe. qala faman enun nen kombettoy yahudinna nasaraenge gottaka tawawamun gos dobb ei sahara gawle janaware ege horav wadijjekam gawanama e horabbe salagod men wannane mi ummatiಗೆ mi bannane
ei wara andiri nubawastuwa hole hore ehennames e horabbes wannane tabawa mungos melobedakhum mi wara nurakka terekame islami shari'atuge kafirunna muslimunna tafaduma wara boda barwala pave hame gota mi hadis ge mi annani zine ebami hunge tere mi hako enage mamma ya faaluko zine kurikam gawinas mi ummatige tere mi humbe se gota kantatte qur'ane Allah taala kiritu qur'an ga wahi korwani wala taqrabu zina zina nuwata zineya kari wasnuwashe zineya kari wasnuwashe din ehim vidya mahramaka eneya kawin halal nummiyaka zine kurumge faafage bodukam visnawalabba adike teenage mammaya ekam goru nubagam mallawa ehennames ebami hun kanu lobiga tabawale bodukam ngos emfon ekantatte ves qur'an kama ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadith mukrabane evvo mi hadith ga miyannani banu israil bagage mihun haddiya debayaka behigen daane waaka mi hadith ga miyannani haddiya debayaka ehennames ehen hadith ga ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadith kurabba pawani nasarain haddiya ebbayaka adi yahudin haddiya debaya behigen daanekam ewa nasarain haddiya ebbaya yahudin haddiya debaya adi mi umme haddiya tim baya firqataka behigen daanekama ege tereng emme jamaate emme firqae e haqqu maguga onnane kulluha finnar hadis kurabane hurihame umwani narakage illa wahida emme bayakumenwi ei man nabiyya sallallahu alayhi wasallama ekadek fonga sahabinge gochuga tibe mihum piyawa ennes lobet akhum mitaga kulluha finnar ebam hurihame umwani narakage ein muraden nukure ebamihun huriha mihun deenum beerwe kafirwegen daaneke mi ummatige misunge terem bayaku narake vannan jehene narake vanuma fahuga ebamihunge faafata fohevi tahiruma foga suwarge wadevene mi ilveni vidalwane mimihunge terenne emihun emenene enes ummatun beerwe fawa ummatan nisbeve fawa firgataken ebori algoda men dannana batiniyai Suriyaga misaraka miharu verikan koramanda Bashar Nusairiya emihunge firgaeki ei ummatige ilmeri vidalwani deenu manaki islam deena nisbewa firga enone batiniyange firgaeki em ummatan nisbewa firgataken ebahuri e firgatan ummatan nisbe viekkamako emihunnaki ummatige terem wa bayenno misaka shiyange tereng ali gifana ki kalange kama dawwa kuramihum ebamihum wani ummatige terennno mi hadith ka bayan wege mioni ummatige terem wa ename sebamihum baykan tattawga magfurit fa wati ebamihum tereng himene firugotawga wa kata labetahum kirit qur'an ade islam deen barolani algodumen eki ekechaka islam deenuge wa fashuge hifattagen algodumen ekuveriwa kiya Allah Taala kiritu Qur'an ga eteken ayatekga muslimun eki ekachaka tibuma angawa pave egotun Allah Taala wahi korawani wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu tamamihum Allah Taala ge wafashuga islam deenuga hifattaje wa la tafarraqu tamamihum baba nuwashe ehin ayatekga wahi korawani wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat Falwegen wa hakitaka hujjette ebamihun gaatan awmafahu waki we khilaf ve babawegen dia mihum fadanti ebamihun nuwasha algodmin atuga miye debe kiritu Qur'an ei man nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge majja sadiste ge tan aharage kurim bawalabun kiritu Qur'an ege makuraka ves fiyeke ves madanen nade adiketta man nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge hadith tabani liyevi rakka kureifa Allah Taala wani mi deen himaya kurabwana kama jamin ve wadigempa mi deen saafukam mati algoda men atuga ebe khilafin ufedij kam gawana algoda men dan jeheni kirit Qur'an sha ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge sunnata ade fahu zamanuga khilafuta ginevegen danakam ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam wani hadith kurabwafata
fitne kaffu fitne annan kay kelefan hadis korabani e fitna aw mun ekamuge bodu kamun mu'minun ega bunane mifahar timanna halakugen daniye miga timanna harakugen daniye efahu e fitna ufirigen dana efahu jehigen anna fitna efrema bodugen dana kam nabi sallallahu alaihi wasallam hadis korabani enne mesdebe dakhum fitna ge zamanuga algod men di matiga sabitu veni warugadeya kiritu qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga hifattagen ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korabani fa innahu man ya'ishu minkum ba'di timagare gfana fo dire tibe bayaka fennane fasayara ikhtilafan kathira ene fennane bawar ikhtilaf tage khiyar tafatun tage bawaru fa alaykum bi sunnati tabamun ge mattafani timagare gfana ge sunnatu ge gaden hifettume wa sunnati al khulafa'i ar rashidin al mahdiyyin ajimagare gfana ge tedumagni bedagen tabi khalifa weringe sunnatuga hifettume Abu Bakr Umar Uthman Ali bibekanunge sunnatuga maguga hifettume fatamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid ega gadayan hifattashe adi holu dettakun gadayan ega hifettume man nabiyya sallallahu alayhi wasallam bayan qaddibani efu hadis kurawani wa iyyakum muhdathatil umur tabamihun dinan anna ituru kant alanganna kantattaka rakkati riwaje fa inna kulla muhdathatin bid'ah kumme akamaki ei bid'ake wa kulla bid'atin dalala adi kumme bid'ake magfurajumeke ema labatakhum ikhtilaf nuwata khilaf ufaddikam gawana walgmen dan jehini kiritu qur'ana ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge sunnata allah taala wahi kurawani fa in tanaza'tum fi shay'in tabamihum kamigga debesejikam gawana ma farudduhu ila allah war rasul allah kalaga rasula kam raddu qurashe in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir tabamihum naki allah sha akhir adwa iman wa baykama wa kam gawana ma lobatakhum mi hadithun jumla gotegga bayan koddebani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam jumla gotegga me bayan koddebani kafirunge gotteka yahudinna nasara en gotteka muslimun tabanuma mircha debani ebamihunge gotteka attartaka tabanuma ebamihunna khilafuma ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad debani adige takir qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge etekin hadith bas fultake kafirunna yahudinna nasara enna di kafirunna ebamihunna khilafuma amur qurabba fawe ege terin in ayatigga allah taala e kudinga dannawalana debatakhum miyadu algodumin kafirunna tafatu washe ebamihunna eggun nuwashe bunavijjikam gawana miyadu ei wara biratte wahakeke vegendani ehinnames ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga er ulunu yahudinna ebamihunna besinge mi deen ansawani ebamihunna tafatu makkama ehembe efarago sahabin suwal kurabani e yahudin ebamihun ge angem berin haid wejjikam gawana ebamihunna ekige nuwa kaane egge moden nukurane ebamihunna ekige nulele ehembe ekama ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ekade gfana suwal kurabani islam deenuga onna gota be gotum ehde allah taala kirit qur'an ge ayate bawalefi efo ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani if'alu kull shay'in illa an-nikah tabamin huniha game kurashe eddan kurum menui ehidu yahudiya ko bunani ena ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam isharak ko benu bani aharmenge deenuge teren kame vejjiya ekama khilaf washe yahudiye ves visnijje islam deen asa wani ebami hunge deeni kantattaka khilafu mattaka ad emme furdu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam lobi guravi hama ekani mushrikunna khilafu mattaka ahlu kitabinna waddaru mattaka ehna masfahun ekanta baadil ve mansukh ve ahlu kitabinna yahudinna nasara inna tafatuma angafawani ad kiritu qur'anuga ebami hunna tafatuma angafawa ayattu gotirin in ayatigga allah taala wahi gurawani alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد مؤمن تكون نويه وقتو إبامين كاري وقتو ناديه الله تعالى باول بذكرى الله تعالى باول بحق أو من إبامي هنگه هيتا بيروت ومرمولي وان جه وقتو ناديه أدي نواش ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل
adi mige kurim feddewnu mihum fadan nuwashe fatala alayhimul amad duwasta zaman eba mihunge macce digwe faqasat qulubuhum eba mihunge hitta arwegen die am lobe takhum miyatuga shaykh islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala bidalwani miyatuga Allah ta'ala wala yakunu kalladhina utul kitab ege kurim feddewnu mihum fadan nuwashe miyatun dalil kureve kafirunna wattarum ekkovves nahi kurevegen wakan adi khasako miyatun dalil koddeve hin haruma ei Allah aayatuga wahi kurabani ebamihum fada hin haru zaman digwe hin haru bayaka nuwashe efada numa miyatun dalil koddeve adi hame gota hin aayatake besbe hennames algordin balalanik मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतुं मिकमा नहीं करवा फावा मेंबर आज अड़ुड़ में गन्न वर गिन मजलिस तो अड़ुड़ में अड़ुहा हदीस है मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवने मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम बयका वत्तर वज्जे बयक वाणे मिहुं तेरेन्ने माने की काफरुन अड़ुड़ में वत्तर वज्जे अड़ुड़ में वाणी काफरुन तेरेन्ने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया विदालवने मी हदीस मुराद कोद्दे एम्मे कुडमिन वरकी काफरुन्ना वत्तरवुम एम्मे कुडमिन बस हराम दरजे दानकं मी हदीस मुराद कोद्दे अदिकियत्ता मी हदीस मुराद कोद्दे एबामे हुन्ना वत्तर वेज्जकम गावानम ए वत्तरवा मीहा एक सबबुम दीनी कमेग्गा मिसालका सलीब मैं कुरमट्टका मुस्लिमों के तेरे मियों के एबामियों के दीनी शिआरकम गावा सलीब फद एच्चे मैं कुरमट्टका ए अलाफकम वेज्जिया एक सबबुम एना काफिर वेगिंदानकम अल्लाह ताला कीरत कुरआन का वही कुरवाफा फदे वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिन्हुम एबामियों के तेरे वागवेरे नगा मिहुम वानी एको वेरिम वागवेरे नगा मिहुम वानी एबामियों के तेरे ने हमें गोता मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवाफा वे खालिफुल यहूद तबामिहु यहूदी न दफात वाशे फइन्नहुम ला युसल्लून फी निआलिहिम वला खिफाफिहिम एबामिहु के फावान तक गया अदि एबामिहु खुफ तोगा तिबे नमाज नुकुराने अनस मी उम्मत के मीस्तकुम ए फावान तक अदि खुफत लागे नमाज कुरान एने वसे मिस्कित तो गेनु फावाना की मिस्कित ngarawa hakennu misal ka magumati ke namaaz kuran je halat ekka ena fawana ki ga namaaz kurun ene ve hame gota hedun gelumuga Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu vidalone timanna hedume langutta man nabiy sallallahu alaihi wasallam as hadis kuravi inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha mi kafirunge hedun tawga tereng hedumke mi hedun tan nulashe ehidumge kule man nabiy sallallahu alaihi wasallam ishara kurabani ei fadirin la wattaru rain orange kule da wattaruge hedume india sri lanka dantaga mi fadirin la budidinu ge fadirin la e kulage hedume hame gota man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwa pave dabitakum khaliful mushrikin mushrikun na tabamihun tafatwashe أحفوا الشوارب تبامنge matimas kuru kurashe wa awfu liha tebamenge tubul dugulasha ama mi hadis ke bayan kurbani mushrikun tebamehun tafadwashe tafadumattaka matimas kuru kurmafahu tubul dukollambe hame gota man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fave innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum yahudinna nasara ebamihunge nura istashiga kulanu jessane ebamihunna khilafat ebamihun nura istashiga ehin kulega nura kul ehin kulega badar kollashe labatakhum ham egota ma nabiy sallallahu alaihi wasallam namada furdama bangi shar'u kurabumge kurin sahabinna mashwara kurabbi namada gwala umattaka konkametta qur'ane yahudin qurakamake ebamihun එබෑමිහුම් ෆාඩෙක දුම්මාරිය ෆදෙච්ච ගොව්වාලනේ නසාරයන් බෙල්ලෙන්නොත රඟබීලෙ ෆදෙච්ච ජානේ එම මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මි දෙකන්තත් මුචේලම කෙරපා මෙද හදීස් කුරබනි ති යහූදීන් කුරාකමකේ අදි අනෙක්කමකේ නසාරයන් කුරාකමකේ හැම තිමන් කලෙෆා එකම නුකුරබානම ඒ බංගි දිනුම ගවස් තෆාතු කුරෙව්වි යහූදීන් නා නසාරයන් හැම එකත බල්ලවා මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නහී කුරබා ෆවනි irwara waguta
iru asse wagutuga sunne namaz kurun nahi kurabba fani eke vegento hadis gannani ei ewagutuga majusi fa innaha taqru bayna qarnay shaytan wa hina idhin yashtu laha al kuffar iru aragen annani adi iru osseni shaytana ge de garuno de daluge demedunne adi evagutaki kafarun iran alukon kura wagute ira sajda jaha wagute ehemme evagutuga namadives nahi kurabba fani labatakhum migota danawakam gawanama etakin hadis take algodumenna mitaga dikur koridan enamus emme bahun algod dannawalani algodumen muriyame westannan ashura duoge rode abegota muharram oge dihawanu duoge rode ipum may nabiy sallallahu alaihi wasallam muharram oge dihawanu duo Allah taala Musa alaihi salam Fir'aun ke kiban salamek kadvidi ekama shukrun gotun rode hippewum sahaben astennevi eduha ki e yahudin maykura duhikkamuga ehdi may nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani anna aharu timan karege fan duniyege hunne komga awanama timan karege fan muharram mohge muwana doge rode hifa hoshikame enama segare fan jegen aharu eduha badden nukure ehem bumun Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dalwani sumu at-tasi wal ashir tabamihum ashura duha adi tasu'a duwasnu wa duha iha wa duha rode fashe khalif al yahud yahudina tabamihum khilaf washa ema labatakhum algodumenge ummateke islam deenuga warogade hifetumge sawabum izzat libigendiya ummate ad algodumenna amuroyegem wani yahudinna nasara inna adi kafirunna khilafu mattaka embe Umar ibn Khattab radiyallahu anhu dalwani nahnu ummatun azzana Allah bil islam armennaki ummateke mi ummen Allah taala izzak kurfi islam deenunne famahma ibtaghayna al izzata bighayrihi adallana Allah armen islam deen nun ehen ettege ifagen izzen hodan ulafigam gawanam Allah taala armen nigamati kurabbana malabatakhum furiyam izzata bara sharaf libani bidinuga gaden hifattagen ege sawbun dunya akhiratiga izzat libigen dani dua ki algurmennaki bidinuge shari'ata furiyam tabawa ad Allah ikalanga rasula ruhigem wagutuga algurmenge dirulun heda kura bekam ga Allah taala lebun subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa jazakumullahu khairan.